Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Mendagasngi kejingnya kerja hapdeng kiseng san perthai hapo yang dorbar thawan Lok Sabha. Kalawan ra kejing Mynsaw jong Menteri Sarkar Barim ubadi UMP ke BJP Upratap Chandra Sarangi batsa Uwei pat UMP ke BJP Mukesh Rajput. Kejingnya kenat hapo Lok Sabha kalaja bakal yang persyak balai alam deka Kongres kala penong na kejingnya khi bandawa wengkam ya Menteri Korbari Amit Shah namar kejing Kynnoh ba Ukran po ya Dr. Ambedkar hapo Raja Sabha haka Khynñiat tarik no pra arajar arpusaw. Nagleng ka Kongres bat ke BJP kila se lagi jong ki sakhi ban Kynnoh Uwei pat ka Kongres kala Kynnoh baki MP jong ke BJP ki khanglat ki MP ke Kongres ban rung syapo parlimen. Mendagasngi baro arliang mamla kila penong ke Khynñiat pat ba ban persya hajan ke parlimen ha kejo ka por ki MP jong ke BJP bat kaliang persya kila kendo hamakar dwar bat kila penmi ye kijing perta persya Uwei pat. Usarangi ula Kynnoh ba ula hadian ba Rahul Gandhi unong yalam kaliang persya ula Khynñiat di Uwei pat UMP Mukesh Rajput ubala hab Halor jong u. Yakini bro Ngut ke BJP kala rano asyaka jaka sumar hadian kejing Mynsaw haki benta jong ka klik. Halor kani Rahul ula Kynnoh bagi MP ke BJP kila Khynñiat ya u badi Presiden ke Kongres Malikarjun Kharge ban Syah bandrung hapo ke yang dorbar jong ke parlimen. Presiden ke Kongres Malikarjun Kharge ula Kynnoh bagi MP ke BJP kila Khynñiat ya u hajan makara dwar kani kalapan Mynsaw iki khok siu jong u kiba udang syudap syak sumar ulaong Malikarjun Kharge ula pak shithi sya ulam phang ka Lok Sabha Om Birla dak ba ula kerpat ba un pak toket Halor kani ke jingja kumjuru ke BJP kala ujo dak FIR syaki pulit Delhi persya ya Rahul Gandhi.